Ngay lunum ta HETNA BELAP Kuki Center Vizing ho zau se na bono ni kupa Tuni ni Khor hin itoping au achoma an chiu hitin ahong lungding chomlo ka banoi miten angai sango kichip gur si tampi umjengin lang hizong le mi atam zon angai sango World Cup hung lungdinga to hlonin kichip na ding mun stadium ho Vetlhah-Na chomchan anane yo hite Inadza zing sa bangon FIFA World Cup 2022 hi ahong longding November ni sim som nia kipan December som ligit chan Qatar Gamsunga chu umdinga hitai tu chung World Cup hi World Cup Championship hung umapat som ni le ni veichan na chu ahitan chule Middle East Gamsunga dinga World Cup ki vail hun na ama sapien chu hinalai ding Asia gam hop tha ase ding in kumsang ni le ni kuma South Korea le Japan ten anavail hun uto ki goma ani veichan na hinalai za ahi tu chung hi chigol si ahi Qatar Gamsunga khupi chom nga akon stadium gate amanding o ichia chu team som thumle ni avail hun ding o hi alhung kia kichepna match hi som guple li ding ahi Qatar gam hi nelti gamsat na gam ahi to hlonin mihem chen phi dan 3 million sangal homzo hivin hi izi son tu chunga World Cup host abornaw hi chingthaita stadium le avel zin hlun in ho hi agono hi izi achu asa thao thilalo ho hi nunghlap le manthai kina adia Qatar in World Cup 2022 avail huno hi Qatar Gamsung se hilova khununggaya na to pha aso na dinga mancha ho hi Qatar gampam lampia jong manthai dinga abolo hi Gol si hi ki chaiting le tawna sit lak khat le sang som sagi ho hi nunghlama van noya gam khang to til ho sports lama akhan to theina dingova pi do hiding hi chule hi chi gam ho chu stadium som ni le niwal sim do na dinga jong ago no hi hitia chu atam zo tol do hi ting le Qatar Gamsunga stadium ho hi alang pia tawna sang som nya pet sang som ni langa chanbo Uma Gamsungin angai cha dingdol bep chu hiding hi tun Qatar Gamsunga World Cup 2022 kichepna ding kimangding stadium ho achom lamte in Vetlhah-Na anane yo hite Ahmad bin Ali Stadium Aumna al Rayyan aki hondo akum kumsang ni lathum kumsang ni somni kuma kitha siam phat kina hi stadium in mi adolzat sang somli Golsi ki chei zo ting le sang som ni bo hiteding Doha khupya pat agam hat dan kilometer som ni lani Golsi umding zat sagi round of 16 match ki chip na ding Ahmad bin Ali Stadium hi Qatar in World Cup 2022 ladinga hando ahi masang pia umsa stadium ni la khat hi achi sa kumsang ni le thum kuma hondo anahin ichi alui pa chu su sin hia Athabia aluipa stadium akon mancha 90% ocho mangcha a kumsang ni som lagu mapat kumsang ni som ni le ni sungsia chu itha sim phat kin hi achung bu si hi golse ki chaiting le phit la hiding chule tawna sin atam zo ho chu gamdang gamla cham ho ki thupi na ke mangding a hi Bayt Stadium Aumna Khor Aki hondo kumsang ni som ni lakhat stadium in mi adol zat sang som gup golsi ki chei zo le sang som thumle sang ni to na thei hiding Doha khupia pat agam lat dan kilometer som di le gup golsi umding zat ko opening match le semi final khat pan na Bayt Stadium hi Gamsunga dinga stadium gamlapin a khat chu hi Doha khupia pat kilometer som di le guma Gamla umahin hichi stadium munahi opening match pan na knockout thumve semi final pan na avail hunding o hi stadium kisa adana chungkhu inting vum khun masanglaya Gamsunga anacheng kichau hat ta ami te ti chu nomedic a hi dano le anamanu avat sa na hi stadium dang ho banga hichi stadium ho golsi ki chei zo ting tha sim tha su niaw hiding achung lang to na golsi chu la do hi zo ting le amuna chu
hotel, shopping center, food court le gym ho sim do hiding chule to na sit sang som ni la sang git bo hi sa ding a hitai Janoub Stadium na al Wakrah aki hondo kum sang ni somlako stadium in mi adol zat sang somli gol se ki cheizo le sang som ni bo hitading Doha city center ako nagamlat dan kilometer som ni lathum gol si zat sagi 1 round of 16 pan na Janoub Stadium hi Doha akon Gamsung hanglam noi nung pina stadium khat chu hi stadium pamlanga agi simdan hin Gamsung namite traditional tuikong Vetlhah-Na hin asung lam hi dei phat phana hon thei huilu le pot na thei dinga isale asat khan ol nup na dinga ki sim hi golsi ki chaiting le achung lam kaya to no ho khu gampama football lam khan to thei na dinga api du dingo hi chule den pin hi al Wakrah soccer club ho home venue a hi pe ding ai tai Thumama Stadium na Doha aki hondo kum sang ni somni lakhat stadium in mi adol zat sang somli golsi ki cheizo le sang somni Doha city center akon agamlat dan kilometer somlani golsi zat gate 1 round of 16 chule quarter final khat ki chimding Thumama Stadium hi apulam akang hoisela ki jiam hi KICHEPNA agong hi Middle East kam kaya pasal hon aki khu nam chon na to ki mana lukhu gafia tia ki he limle gonga ki sim chu hi ichi stadium hi Doha khupi sunga stadium ani chan na chu hi golsi ki chaiting le hi stadium jong hi aki enia ki sowa alangkhat stadium chunglampin hi boutique hotera ki so do ding hi chule avel gampheng se hi sports district hi do sa ding Hicha chu golsi lamto gisaya facilities ho Vetlhah-Na handball basketball volleyball swimming cycling le running ho na mun pi ding hi stadium akon aval do sit sang somni ho chu ichi facilities wa hi kimang se ding hi Education City Stadium na al Rayyan aki hondo kum sang ni somni stadium in mi adol zat sang somli golsi ki cheizo le sang somni bo hiding Doha city center ako nagamlat dan kilometer somle thum golsi zat gate 1 round of 16 chule quarter final khat ki chimding Education City Stadium hi diamond gonga geometrical pattern na amai zo si hi kisim sunting le nisa ki heidung zuya akalal hi ki khialjing stadium khat chu hi golsi ki chaiting le hi stadium hi mi sang som ni bo to na theya ki simding paong laisia chu retail zone conference center health and wellness facility le school ni hondo na akinai ding hi Khalifa International Stadium na al Rayyan aki hondo kum sang khat jako somsigi lagum sang ni langa apat sang ni som lagum sunga ki simpa stadium in mi adol zat sang somli Doha city center ako nagamlat dan kilometer som lakhat golsi zat gate 1 round of 16 le third place ki simding Khalifa International Stadium hi Gamsunga Stadium la alui pin chu hi pachi sa sang khat jako somsagil kup kuma ani ki hongdo ani hin kumsang nilanga kuma pana sim phat na hi a chule kumsang ni somna sagi kuma pana zong avela sim phat na hi a World Cup kumsang ni somni la ni jin lun na dinga sim tha ani hi Kichi Stadium hi adang ho banglova golsi ki chaiting le angaya Vetlhah lawa danding khat chu hi Kichi Stadium hi tu sima jingding Qatar National Stadium a dingjing ding hi
Lusail Stadium na Lusail aki hondo kumsang ni som nilakhat stadium in mi adolzat sang som gate Doha city center ako nagamlat dan kilometer som ni gulsi umdingzat som 1 round of 16 quarter final le final kisimding Lusail Stadium hi gulsi sunga dinga stadium linpin chu ahin mi sang som gate na dolding ahi isi stadium hin gulsi atamzo avail hunding chule stadium hi round zo sia match azin hun na bana group state sapet final chan kichipna mun hiding ahi gulsi ki chaiting le HC stadium hi ilo dingham ti hi tu chan hin aki henai pon hinla stadium hi manjing theina hinalai zong le tona zan hi hata su hlom wang hiding ahi kiti chule stadium sunga ong lai ho hi manhloma ina manding shops restaurants office clinic le school hi theizin aki seizin hi Stadium 974 na Doha aki hondo kumsang ni somni lakhat Stadium in mi adolzat sang somli Doha city center ako nagamlat dan 4 km golsi umdingzat 7 saki 1 round of 16 pannaa Stadium 974 tiaki hi golsi sunga dinga stadium lamdang dio unique ta aki sim khat chu hi akisa na mun hi Doha downtown na tuipi pam kongkai munto kina isa mahi amin 974 hi akisa na shipping containers kimangjat kiminput sa ahin chule hi chijong su Qatar adinga international dialing put jog hiki nahi chule stadium ki sajaw sila FIFA in complain abol kum masat pen stadium khat so hin golsi ki chai phatle phithing hiya munchom khana sa phat hiding tona tampi jong gamdang ki thupi na ki mangding chu hi lungluta apan napat na chaina chan ngai ho zo si chunga ki pa thong gi sein channel hi like subscribe comment share hin bolin ngaidan na ne ho jong aphat san in het sa jingon na bonon mangpha chibe